Yes, reka ntangire mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Nyagasani. Bondera kugenda nshimira bamwe wese mubana natwe 5/5 kandi nibutsa namwe mutari mwakora subscribe kuri The Top TV channel, mubwira ngo nyarukiraho hepfo amagambo atukura maze ukore subscribe ujye ubana natwe 5/5 amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi kuko tukugezaho amakuru kandi yizewe. Twihuse rero reka mbabwire inkuru cyangwa se titre y'inkuru ngiye kubambagezaho. Karasira Aimable yakize COVID-19 ategerejwe mu rukiko. Twihuse rero, Uzaramba Karasira Aimable kurikiranyweho ibyaha birimo guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 agiye kugezwa imbere y'urukiko nyuma y'ubukererwe bwatewe no kuba yaramaze iminsi arwaye COVID-19. Nkuko bikuribiye muri dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha kuwa 7 Kamena, ibyaha aregwa ni 4 ari byo guhakana guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, icyaha cyo gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Byari biteganyijwe ko kuwa 22 Kamena aribwo Karasira yagombaga kugera imbere y'urukiko akaburana kwifungwa n'ifungura by'agateganyo, gusa ngo icyo gihe yaje kurwara COVID-19. Dr. Kayitana Evode uri mu banyamategeko wunganira Karasira yabwiye igihe ko kugeza ubu umukiriya we yakize COVID-19 ndetse yiteguye kwitaba urukiko kuwa 7 Nyakanga 2021. Yagize ati, yarakize, ubu bamukuye mu bitaro, yasubiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro. Urubanza rwe ruteganyijwe ku itariki 7 Nyakanga 2021. Maître Dr. Kayitana avuga ko izindi nzira z'amategeko zagiye zikurikizwa ariko bagize ikibazo cy'uko kumubona byakunze kugorana. Bivugwa ko kuwa 20 Kamena 2021 aribwo Kayitana yagiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro abwirwa ko Karasira yanduye COVID-19 ndetse ko yajyanywe mu kigo cyihariye gishinzwe kwakira abarwayi b'icyo cyorezo. Kubijyanye no kumusuraho aho yari arwariye COVID-19, Dr. Kayitana yavuze ko yaba we ndetse n'abo mu muryango we bahawe uburenganzira bwo kujya kumusura mu bitaro aho yari arwariye. Ni mu gihe ariko hari amakuru y'ibihuha yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu Karasira icyo gihe yari arembye. Dr. Kayitana Evode yabwiye igihe ko bandikiye urukiko barusaba ko Karasira Aimable yaba arekuwe kugira ngo abo mu muryango we babanze bamwondore kubera ko yakize COVID-19. Ati, twebwe twandikiye urukiko turusaba ko yaba arekuwe kugira ngo abanze akire, kuko kuva mu bitaro bya COVID-19 ugahita usubira muri sitasiyo ya polisi tubona buriya buzima bwaho bukomeye ku buryo bishobora kumuviramo ikibazo. Yakomeje agira ati, twifuzaga ko bamureka akaba atashye iwabo bakamwondora, mbese yari akwiye kujya nko mu rugo bakamwondora. Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuwa 31 Gicurasi 2021. Icyo gihe rwavuze ko ashinjwa guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri. Ni ibyaha byaje byiyongeraho ikindi cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo we, aho mu iperereza ryakozwe na RIB yasanganywe arenga miliyoni 31 z'amanyarwanda ayabitse iwe mu rugo no kuri mobile money. Mu kiganiro aherutse kugirana na BBC, Maître Kayitana yavuze ko ibyaha umukiriya we akurikiranyweho atabyemera ndetse nk'icyo guhakana no gupfobya jenoside
ngo hari ibiganiro Karasira ubwe yagiye akora avuga ko adashobora kuyihakana kandi yaramugizeho ingaruka. Ati ibyo byaha twebwe bamwunganira ntabwo tubona bifite ishingiro, kuko ingingo ya 38 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Yakomeje agira ati tukaba tubona kugira ibintu bimwe na bimwe umuntu avuga bikitwa ko ari uguhakana jenoside cyangwa kuyiha ishingiro. Muri uru rubanza rwa Karasira tubona bidashoboka, kuko hari n'amavideo menshi ari kuri YouTube avuga ati sinahakana jenoside kandi yarankozeho, sinanayipfobya kuko ndayizi. Maître Kayitana avuga ko kandi ko icyaha cyo kutabasha gusobanura umutungo kidafite ishingiro, kuko amafaranga yasanganywe Karasira yose ari ayo yagiye ahembwa, andi akayahabwa n'abamukunda barimo abo muri diaspora. Ati amafaranga bamusanganye aho yavuye haragaragara hose, ni imishahara yahembwe, ni ibiraka yakoze, ni abantu bamukunda cyane cyane abo muri diaspora bagiye bamwoherereza amafaranga. Ayo mafaranga rero ntabwo wavuga ko umuntu adashobora gusobanura inkomoko yayo kandi abayamwoherereje bahari. Ku rundi ruhande ariko amategeko y'u Rwanda ateganya ko umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho yawubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ngayo nguko rero Karasira akaba yakize COVID-19, yagaruwe muri sitasiyo ya polisi Kicukiro aho ategereje kugezwa imbere y'urukiko hanyuma akaburanishwa. Maître Kayitana we akomeza ahakana ibyaha, gusa naho urukiko nirwo ruzagaragaza ubutabera. Naho ngenda garuka mu kanya ngenda nkugezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Webana natwe gusa ndakwibutsa gukora subscribe kandi nawe wayikoze ndagushimiye. Ndagukunda cyane, ndagaruka mu kanya.